तुझ्या भीतर सरो गाता तुझी महिमा नावार्ताव की तुझी आयच्या दिसा म्हणून हालेलुया 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 पंकला प्रकस्पत्वे देवाचो सूर्य तो आमच्या जीवनाचो मोगाचो स्पिरीट काळजान भरला सोमी आमचे मोदे येऊन रावला मंदिरांत तुझ्या भितर सोरो गाता तुझी महिमा नावार्ताव की तुझी आयच्या दिसा म्हणून हालेलुया 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 देव बरो दीस दिवन तुमकां समेस्त म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो सांजुदाच्या भक्तिकानो सांजुदाच्या पुंतळार हांगासर जावच्या नव्यानाच्या मिसाक नवेनाक आनी सक्रामेंताच्या आराधना तुमकां मोगसो स्वागत मागता व्हडा भावार्थान भक्तीपणान तुमी हांगासर तशेंच माध्यम मुखांतर येशूचें बलिदान भेटयतात सर्वस्व देव तुमचेर भरपूर आशिर्वाद घालून दी बेसांवांनी तुमकां व्हरून दी म्हूण आमचें मागणें तुमचे खातीर जावन आसा हे संदर्भार अर्गान ते संपसून मीस भेटयता फबी आनी जेसी मेंडोन्सा दोखातार देवदीन मार्गरेट डिसोजा हेच्या वर्साचो उडास कडून वर्साचे मीस दिता डोरीन फर्नांडीस आनी कुटुंब कुलशेखर अर्गांव मीस दिता कॅरल डिसोजा सुरतकल आपल्या लग्नाच्या 25व्या वर्साच्या संदर्भार रुपयाळो जुबलेव आचरण करच्या ह्या वक्ता अर्गांव मीस दितात मौरीस डिसोजा आणि प्रेसिल्ला मोंटेरो वरकाडी तांचे प्रसूत विशेष करून ह्या संदर्भार मागया आम्हा समेस्तान बसून मागया जे कोण मागतान बसयला ताचो उडास करून तांच्या बसूत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सुमय जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो आनी भुरग्यांनो सांजुदाच्या भक्तिकानो देवाचें उतर आयच्या दिसा आमकां उलो दिता आमी जल्म आसाय खंयसर जल्म आसाय आमी वयतावन जल्म आसाय वयतावन जल्म आसाय म्हणून देवाचें उतर आमकां दिता वयतावन जल्म म्हणचें म्हळ्यार कितें पवित्र आत्म्यांतय आमी जल्म आसाय आनी हें जिवीत जावंक जाय क्रिस्ती जिवीत पवित्र आत्म्याचें जिवीत पवित्र आत्म्याक आमी जल्मले करीत आमी क्रिस्ताक साक्ष दिवंक शकना म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता अशें जाल्यार पवित्र आत्म्याचें जिवीत आमी जिवंक सोमी आमकां आदार करपा दिवन दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानान भगवते परिवांठो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया आनी तळकाळ समानांनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकांच आमी तयार करया मोगळ सोम्या आमी आत्म्यान जल्म आसाय म्हूण तूं आमकां आपोवणी दिताय आनी संदर्भार आमी आत्म्याच्या कुशा प्रमाणे न्ही मासा रक्ताच्या कुशा प्रमाणे जिवन तुजे विरोध गेल्ले आसा ह्या मुखांतर आमी तुका दूख दिल्लें आसा पश्चात्तापून भक्षण मागून म्हणटा हांव सोम्या दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय मोगळ समय तुजें उतर आमकां जिविताची वाट दाखयता पवित्र आत्म्यान जल्मोंक कारण जाता पण ह्या उतराचो आमी मोग करूं ना हें उतर आमी वाचोवना ती निहाळूं ना ह्या उतरा बराबर सरी जाली जिवीत जिवंक सोरवलें हांव सोम्या ह्या मुखांतर आमी तुका दूख दिल्लें आसा पश्चात्तापून भक्षण मागोर म्हणटा हांव सोम्या दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय मोगळ सोम्या एकामेकाच्या मोगांत नवें जिवीत मेळटा पवित्र आत्म्याचें जिवीत आमचो राग आमचो मोसोर आमचो द्वेश
आमचे सिद्ध आमचे सगळें हे सगळें आमचे कूड म्हणलें मंदिर ते मेळयता आनी ह्या मंदिरांत आत्मो जल्मोंक सोडिना पश्चातापवतो समया आमचे ते पवित्रत्म्याचे मंदिर अपवित्र केल्ल्याक आत्म्याक जल्मोंक दिनातल्या खातीर पश्चातापन बक्षणे मागून म्हणटा दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळ दाखय दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळ दाखय सर्व पदवेदार देव आमची काकूळ करून आमची पातकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक प्रार्थुया सर्व पदवेदारा देवा आमच्या भौमोगाळ बापा आमच्या पुनर्जीवन जाल्ल्या सोम्याची महिमे वंसकत परगट करूंक आमकां कृपा दी तसो पवित्र आत्मो घेवन ताच्या जिवितांत आतां आमकां वांटो मेळ्ळा तेंच महिमेवन जिवीत एक दीस आमकां जायशें कर आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं करो देव तुजे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांतले वाचप भावार्थानो तो वेळ एक काळजाचो आनी एक मोनाचो जाल्लो ताजे मदें कोणूच खंयच्याय एक वस्तू आपणाची म्हण लेखिनातलो कित्याक सर्व वस्तू ती एकामेकाक वांटून घेतली धर्मदूत व्हड सामर्थेन जेजू क्रिस्ताच्या जिवनपणाक साक्ष दिवन आसले आनी लोक तांकां वर्त्या मोनान लेखतलो तांचे मदें गरजेवंत म्हणलो कोणीय नातलो भुंयबाट आनी गरदर आसलेली आपणाचे पुरो विकून मेळिल्लो दुडू हाण धर्मदूताच्या पांयां सरशी दवरतली आनी धर्मदूत हर एकल्याक तांचे गरजे देखीत तो वांटतले अशें जेसू नांवाचो सिप्र गांवचो एकलो लेवीत आसलो आनी ताका बर्नबास म्हण धर्मदूतांनी आनी एक नांव दिल्लें हाणें आपलें शेत विकलें आनी मेळिल्लो दुडू हाण धर्मदूताच्या पांयां तळा दवरलो देवाचे उतार हे देवाचे उपकार पदवेची आंग वस्त्रा तो नेसला अधिकाराचो पाटो ताणे पेंगटाक बांदला सर्वेस्पराजा महिमेन तो नेसला पृथ्वी तुवें तीर केल्याय ती बिलकुल हालची ना आरंभातां तुझे सिंहासन घट उबे आसा शासनातां तूं आसाय तुझे उतर सर्वेस्परा केदींच हालना बदलना संसार सरासर तुझ्या घरान फांगटेली पवित्राय सर्वेस्पराजा महिमेन तो नेसला सर्वेस्पराजा महिमेन तो
मनशा पुता उंस बारूंक जाय अशें ताका सतमांतलेल्या अर्याक सासणी जिणी मेळच्या Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं भगवो जुआं प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका ऐसम्या. जेजू निकोदेमा लागीं म्हणे तुमी समेस्त वयतान जल्मा जाय म्हूण हांवें सांगलें म्हणून अजाप पावो नाका. वारें आपणाक जाय ते भशेन वळटा तसो आवाज तुका आयकता तरी पूण खंय थावन तें येता आनी खंयसर तें वता तूं नेणाय. पवित्र आत्म्या वरवीं जल्माल्या हर एकल्याक अशेंच घडटा. हें सगळें अशें जावचें म्हळ्यार कशें विचारलें निकोदेमान. जेजून ताका जाप दिली इस्रायलांत एक शिकोवणदार तूं तरी हें तूं नेणाय. सदस हांव तुका सांगता आमी जाणा आसा तें आमी उलयता आनी आमी पळयलां त्या विशयांतच आमी साक्ष दिता तरी पूण आमची साक्ष स्विकार करूं मात्र तुमी तयार नात. संवसारी सक्ती विशयांत हांव उलयतना जर तुमी म्हाका सतमानिनात सर्गेच्या संगते विशयांत हांव सांगन जाल्यार कशें तर तुमी म्हाका सतमानतल्यात. सर्गेंत हांव देवान आयला तो मनशापो शिवाय हेर कोणीय सर्गी सोडून गेल्लो ना. जशें अरण्यांत मैजीन सर्पा उबारलो तशें मनशापुताक उंच उबारूंक जाय तवळ ताचेर सतमानतल्या हर एकल्याक सासणीक जिणी लाभतली. देवाचें उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो भुरग्यानो आनी भक्तिकानो हेज्यो दोन संगती आमी आयकल्यो हांगासर आयच्या सुवार्तेंत. एक जेजू म्हणटा तुमी समेस्त वयरतावन जल्मा जाय वयरतावन जल्मा जाय. आमी जल्माल्या न्ही गे वय की न्ही आमी खंय जल्मल्या वयतान जल्मल्या वय सकयलतावन जल्मल्या आमी सकयल तर जल्मल्या आमी वयतान पडोवना पडल्या ना आमी सकयलतावन जल्मल्या. पूण हांगासर जेजू म्हणटा तुमी वयतावन जल्मा जाय. वयतान जल्मोवचें म्हळ्यार कितें वयतान जल्मोवचें म्हळ्यार थोड्यान म्हणचें आसा कोणें एकल्यान सूख केली जाल्यार तो कांय वयतान पडोवंक ना म्हूण वयतान पडोवंक ना. कांय लोक अस्कत आसा जाल्यार म्हणचें आसा तो कांय वयतान जोडोवंक ना वयतान जल्मोवंक ना. वयतान जल्मोवचें म्हळ्यार संपूर्ण जावचें संपूर्ण परफेक्ट. कळ्ळें गे जेजू वयतान जल्मलो गब्रियल दूत सर्गींत हांव देवान आयलो पवित्र आत्म्याची वयतान नदर पडली आनी जेजू वयतान जल्मलो देखून तो परफेक्ट. आमी हर एकल्यांनी वयतान जल्म जाय म्हळ्यार आमी पवित्र आत्म्यांतय जल्म जाय पवित्र आत्म्यांतय. आतां पवित्र आत्म्यांतय जल्मोवचें म्हळ्यार कशें कोण हो पवित्र आत्मो कोण हो पवित्र आत्मो खंयसर आसा तो पवित्र आत्मो. जेजू दाखलो दिता वाऱ्याक वारें कोणें वारें पळयलां वारें वारें पळयलें वारें आसा गे वारें ब्रीज विंड म्हणटा आसा गी पती येतात गी वारें आसा. कोणें म्हणी हांगासर आसल्या वारें पळयलां गी वाऱ्याचो कल्लार कसलो वारें कशें आसा वाऱ्याची सकत कशी कोणी म्हणी पळयलां गे वारें खंयशें दिसता खंय तावन वळटा खंयसर वेता दिसता आमकां दिसना. पूण वाऱ्याचीं कामां जाणात गे पळयल्यान गे वाऱ्याचीं कामां वाऱ्याचो अनुभव आमकां जाला गे. आतां फॅनाक घुंवता तुमच्या आंगाक थंड जाता न्ही गे वारें लागता म्हूण जालें
कांय कोणाचे म्हजें उस्त हांगासर म्हजी मुस्तायकी उपता फेनाचें वारें म्हज्या मुस्तायकेक लागता म्हणून जालें न्ही गे सत्री घेवन पावसांत सत्री घेवन येताना जोर वारें वळताना आमची सत्री अशी जाता न्ही गे तेन्ना कळटा वारें सकयल तावन वयर येता म्हणून. आमच्या घराचे नळे उबरल्ले वा रूख पडल्ले मडयो पडल्ल्यो वाऱ्याच्या बोळान ते आमी पळयता दणटा आनी म्हणटा खोल हें जड वारें बाबा म्हणून मागीर पूण वारें कोणेंच पळयलें ना. वाऱ्याची कामां सगळीं आमी पळयल्यांत समजलें. तशेंच आनी एक सकत आसा संवसारांत ताची सकत वाऱ्या बरीच भिरांकूळ सकत पूण ती दिसना दोळ्यांक कळ्ळी ती सकत नासल्यार आमकां जिवंकूच साथ दिना आजकाल जिवंकूच जायना. ती एक सकत संवसारांतलीं पुरा कामां करता पुरा भलायकेचीं कामां संशोधनाचीं कामां पैनाचीं कामां खेळाचीं कामां हर एक कामां एकच सकत. कसली सकत हां हां हांव सर्गींची संगती विशयांत आतां येवना उलोवन हांव संवसारी संगती विशयांत मात्र उलोवचें तुमचे लागीं. सिंतीबाई काल सप्ताई सांग 20 सकत खंयची 20 सकत करंट हां बरें म्हणलें तिणें करंटाची सकत. आतां करंट नासल्यार आमकां जिवंक जाता सांगा ना. करंट खालें करता करंट करनातली खंयची कामां नात कळ्ळें की मोटर गुंडयता ट्रेन गुंडयता फ्लायट जावचे बरी करता बस जावचे बरी करता हांगासर लायट पेटचे बरी करता फॅनां घेवचे बरी करता उदक येवचें बरी करता न्ही वारें येवचें बरी करता सगळें पळया. करंटांत जायनासलेलीं कामां खंयची नात आनी एक दीस करंट ना जाल्यार आमकां जिवंकी साथ दिना. हा सगळो संवसार इतलो प्रगतीचो पावला जाल्यार ताच्या फाटल्यान एक सकत कसली करंटाची सकत 20 सकत विद्युत शक्ती म्हणटा 20 इलेक्ट्रिसिटी म्हणटा आमी पळया. आमची मोबायलां चार्ज करूंक आमचे कंप्युटरान चार्ज करूंक सगळ्यां करंट टावर जावंक आनी प्रती रितीन रेंज लागोंक नेटवर्क मेळोवंक सगळी करंट जायची. पूण हो करंट कोणें पळयला गी करंट कसो दिसता करंट आपणूक मेळटा गी ना. मार्गार एक वायर पडला जाल्यार करंटाचे वायर पडला खांब्याचे देखून वाटेर तो पडला म्हणून आतां न्हू सायडीन दवरता ते ना. कित्याक तातूंत करंट आसा म्हूण कळना दिसना देखून कांय टेस्टर आपोवन पळोवन टेस्टरान कांय लायट पेट्टा गे पळोवन पेटना जाल्यार टेस्टर पाड जाल्लो कोणा म्हूण सांगून परतून वेंताण परतून दवरून पळयता हांव डायरेक्ट आपूण वचना हांव कित्याक तेज्या पटल्यान आमी जाणाव. पूण करंटाची कामां आमी जाणाव न्ही गे करंट आमकां दिसना जाल्यार करंटाची कामां आमी जाणाव. करंटाची कामां जावं पुरो दिवे जळोवची जावं पुरो फॅनां गुणोवची मोटर गुणोवची जायतीं भिरांकूळ कामां जातात. पवित्र आत्म्याची कामां तशींच पवित्र आत्मा आमच्या दोळ्यांक दिसना पूण पवित्र आत्म्याची कामां आमी पळयता. कसलीं कामां पवित्र आत्म्याची एक दोन सांगा म्हळ्या. पवित्र आत्म्याची कामां पुरा न्हिदल्यान व्हेरी गूड मिस जाल्या उपरांत उठयता जायते हां खंयची कामां पवित्र आत्म्याची कामां दोन कामां सांगा. तुमी पवित्र आत्म्याची तेंपलां मू पवित्र आत्म्याची भुरगीं मू पवित्र आत्मा तुमी घेतला मू पवित्र आत्मा केदाळा घेतला तुमी एक पवित्र स्नानांत मागीर प्रत्येक रितीन पवित्र आत्म्याचो संस्कार आसा खंयचो तो क्रिस्माचे आसा तुमकां वेळा तुमी पवित्र आत्म्या घेतला. आतां पवित्र आत्मा आसा की तुमचें तें आसलें बरी कितें दिसना म्हाका पुरा गेला तो आतां येता तुमी इगर्जे वसा हांव भायर वचून येता म्हण गेला गे. कसली पवित्र आत्म्याची कामां कळ्ळें धैर्य दिता जाणवाय दिता
ती पवित्र आत्म्याची फळां ह्या देणी कामां कशी जालीं पवित्र आत्म्याची होतं ना तळपडला येना आवाज येते ना कसली कामां पवित्र आत्म्याची कामां मोगाची खंयची मोगाची करणी करताय ताका पवित्र आत्म्याची कामां खंयची सेवेची कामां करताय पवित्र आत्म्याची कामां जावंक पुरो पिडेस्तांची सेवा करची जावंक पुरो एकल्याक तुका दुखयल्याक तुवें बोगसूंचें जावंक पुरो कश्टांत आशिल्ल्याक कुमक करचें कांय पुरो तुजें कांय तुजे कडेन कांय ना पूण नातलेल्यान कांय इल्लें उरोवन तूं दुसऱ्यांक दिताय जाल्यार ती सगळीं पवित्र आत्म्याची कामां बोरींग कामां ती आत्म्यान येवची कामां पवित्र आत्म्याची कामां ती देखून तुज्या करण्या मुखांतर तूं पवित्र आत्मो तुजे थंय आसा म्हूण दाखोवन दिताय देखून जाकोबाच्या पत्रांत म्हणटा म्हाका बवार्थ आसा म्हळ्यार पावना बवार्थ करण्यो ना जाल्यार करण्या विणे बवार्थ व्यर्थ देखून तुज्या मोगाच्यो करण्यो पवित्र आत्म्या थंय आसच्या बवार्थाच्यो करण्यो म्हणून जाकोब स्पश्ट सांगता जाकोब देखून पण मदर तेरेसाच्या जिवितांत तिणें केल्ली ती सेवेची कामां तिणें केल्ली ती बरी कामां तिणें केल्ली ती त्यागाची कामां ती पवित्र आत्म्या थंय मात्र करूंक साध्य शिवाय संवसारी संगतीन जायना फादर स्टॅन स्वामी आस्पत्रेन कश्टून देवाधीन जालो पूण त्या ताच्या 80 आनी 500 वर्सांच्या जिवितांत ताणें केल्ली ती बरी कामां ती पवित्र आत्म्याची कामां जाल्ल्यान मात्र ताका ती करूंक साध्य जाली आनी तसलें मरण मरोंक धैर्य दिवंक शकली आनी ताका म्हणटात ती पवित्र आत्म्याची कामां वाऱ्याची कामां आमी जाणाव संवसारी संगतीन वारें आमी पळोवंक ना करंटाची इलेक्ट्रिसिटीची कामां आमी जाणाव संवसारी संगतीन आमच्या दोळ्यान ती पळोवंक ना तरी तो अनुभव आमी केला पूण पवित्र आत्मो तो सर्गीचो आत्मो तो सताचो आत्मो तो आमचे थंय आसा आनी आमच्या बऱ्या करण्या मुखांतर तो आत्मो आमचे थंय आसा म्हूण दाखोवन दिता देखून जितून म्हणलें आसा तुमी आत्म्याच्या कुशे प्रमाणे चलय आत्म्याच्या कुशा प्रमाणे तुमी चलय आत्म्याची खुशी आमचे थंय 2 सैंब आसात एक आत्मीक सैंब आनी एक मनशा सैंब मनशा सैंब संवसारी सैंब संवसारी आमकां भूक लागता आमकां ताण लागता आमकां कुडीची ओडणी येता कळ्ळें गी आमकां पिडा येता आमकां कश्ट येता आमकां संवसारी आशा येता हे सगळें आत्म्याचें म्हणजे हे सगळें आमच्या कुडीचें रक्तमासाच्यो ओडण्यो पूण त्यो शाश्वीत न्ही त्यो थोड्या दिसांच्यो कळ्ळें गी आनी आमचे थंय आत्मो आसा आत्मो आनी आत्म्याची खुशी कशी बरेपण पळया बरेपण सेवेचीं कामां बरीं कामां देवाच्या उतराकार सरी जाल्लीं नितीचीं कामां हीं सगळीं आमच्या आत्म्याची कामां आनी हीं कामां आमी करूंक जाय ह्या मुखांतर आमच्या जिवितांत अनेक जिवीत आसा सासणाचें जिवीत त्या जिविताक आत्मो वचून पावतलो आनी ही कूड हांगासर कुसोवन ती नाश जातली आनी आमी आत्मीक रितीन परत देवा हुजीर उबे जातले आमी देखून दिजो म्हणटा तुमी आत्म्याच्या कुशे प्रमाणे चलय संवसारी कुशे प्रमाणे न्ही संवसारी मासा रक्ताच्या अपेक्षे प्रमाणे न्ही पळया आमकां 2 संगती आसात 2 जिवीत आसा एक आत्म्याचें जिवीत आनी कुडीचें जिवीत मन जातीक ना तें मन जातीक जिवीत तांकां आत्मो ना तांकां बरेंपण कितें वायटपण कितें म्हूण कळना हांगासर दवरलेलीं वासां आसा जाल्यार गाय येयली जाल्यार खाता ती कळीत ना ही पवित्र आल्तार ह्या आल्तारीक आमी मांदी जे म्हण ताका कळीत आसा पाट करूं जाल्यार आल्तारीक गेश्टिता ती बरी करना ताका पडोवन वचोना कांय पेटो आयलो जाल्यार हांगासर ताका कळटा आल्तार पवित्र म्हूण मुतोंक जाल्यार तो मुत्ता ताका कांय ताका कळना तांचें एकच जिवीत तें कुडीचें जिवीत मात देखून तांकां कितें देवान सांगलां तेन्ना ती करता सोडल्यार दुसरें कांय करना ती गाय बातेनंत खाता तणंत खाता 2 किलो मांस घाल्यार खाता गाय कांय ना तिका बातेनंत खावंक फॉर्मेलां मांस खाता म्हळ्यार कांय ना पेटो मासी खाता बातेन खाता बातेन पेटो खाता कांय ना मांस खाता वेजी खाता नॉन वेजी खाता पूण पेट्याक एक एक
एक एक पेग सोरो दिला पियेता पेटो पियेना ते ताका बगोना पळया मनशांक मात्र तुवें मासी कवियेत रांदोळी कवियेत तुवें तेंय पियेत हेंय पियेत चॉयस इज युअर्स फ्रिडम इज गिवन टू यू खंयचें बरें खंयचें वायट तें तूं जाणाय पूण जानवरां नेणान तें बरा खंयचें बरें खंयचें वायट तें नेणान तांकां कितें देवान सांगलां तें मात्र करतात इन्स्टिंक्ट कितें सांगता तें करतात तांकां चॉयस ना देर इज नो चॉयस इन एनिमल्स आमकां आसा देवान दिलां कित्याक म्हळ्यार आमी दोन तरांचें जिवीत आत्म्याचें जिवीत आनी कुडीचें जिवीत जिवन आसा हांव देखून जेजू म्हणटा तुमी कुडीच्या जिविताक चड म्हत्व दी नजो आमी चडावत कुडीच्या जिविता चड आमची सोबाई आमकां बरें दिसाची देखून आमी काजल घालता आमी लिपस्टीक घालता आमी पावडर घालता आमी केस काड ट्रीम करता आनी काड पिकलां जाल्यार तें आमी काळें करता केस पिकल्या जाल्यार आमी तें काळें करता आनी 80-90 जाल्यार 80-90 जाल्यार आमी तरणाटे म्हूण दाखयता कळ्ळें ओल्ड एम्बेसिडर काराक पेंट मारल्यार कितलें जाल्यार तितलेंत तें कळ्ळें गे देखून आमी आमची चिंता आपतें हांवें तशें दिसचें हांवें बरें जायचें ओके पूण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आत्म्याचें जिविताच्या की चड म्हत्वाचें देखून जेजू म्हणटा तुमी आत्म्याचीं मंदिरां आत्म्याचीं टेंपलां तुमी देवाचें उतर म्हणटा कळ्ळें गे आमी आत्म्याचें तें एक कूड आसा पळय कूड आमची आत्म्याचें टेंपल आमचें आत्म्याचें मंदीर ही पवित्र सांबाळूंक जाय देखून आत्मो जेन्ना कुडींतान भायर वता ती कितली सोबीत कूड जावं दी कितली तरणी कूड जावं दी कितली बळवंत कूड जावं दी ती रूख जाता रूख ते आनी थोड्या तेंपान थोड्या घडयांनी कुसोन वता कितें पडटा गण पडटा ती नास जाता पळया कितली सोबीत जाल्यार देखून आमची कूड आमचो आत्मो वोवचें एक वाहन आमची कूड आमचो आत्मो वस्ती करचें एक मंदीर देखून त्या मंदिरांत आमी जर तर आमचें मंदीर पवित्र आसा त्या मंदिरांत आमचो आत्मो वस्ती करता आनी त्या आत्म्या प्रमाणे बरीं कामां आमचे थंय जातात बरीं कामां आमचे थंय जातात नाजाल्यार बरीं कामां आमचे थंय जायनात जर तर आमच्या कुडींत आत्मो ना आमच्या जिवितांत आत्म्याक प्रामुख्यता ना जाल्यार कुडीच्या ओडण्या प्रमाणे आमी जियेता आनी कुडीच्या ओडण्या प्रमाणे आमी जियेतना आमचे थंय मसोरू राग द्वेश अभिलाशा पसडेपण बेबदेपण पानोत्सव व्यभिचार अनैतीक संबंध हे सगळे रुता जाता आनी आमची सगळी कूड मेळयता आनी ह्या कुडींत देवसार ठाणें करता आनी उपरांत ही कूड नासाच्या पावंडा पावता आत्म्याचें मंदीर आमी जायना थंयतान बरीं कामां आमचे थंय दिसून येनात देखून देवाचें उतर स्पश्ट म्हणटा तुमी वयर तावन जल्म सय म्हळ्यार पवित्र तुमी जायचे आत्म्या थंय तुमी जल्म सय तवळ तुमचे थंय बरीं कामां दिसून येतलीं हेच्या पयल्या वचपान आमी पळयता धर्मदूताच्या कृत्य पुस्तकांत थंयसर बाबार्थ्यांचो जोमो एका काळजो असो आनी एका मनाचो जाल्लो तांचे मदें कोणीय एक वस्त आपणाची म्हूण लेखी नातुल्लो सर वस्तू एकामेका ती वांटून दितालीं पळया आतां आसा म्हजें कार म्हजें मोबायल म्हजें बेडरूम कळ्ळें म्हजी जेवची बशी म्हजो जेवचो ग्लास म्हजोत मायक म्हजेंत स्टँड म्हजेंत वस्तूर म्हजेंत काबाट पुरो म्हजेंत वांटून घेवंक ना आमकां पयलें एका घरा कितें पियेव ना जाल्यार आरे पुता मावशेगेर वचून पियेव हाड म्हणून जातालें मावशे पियेव दिवंक जाल्यार माय ना पियो मीठ ना जाल्यार पळय एक गोबळो मीठ हाड पुता वचून मीठ हाडटलें हांव साकर ना जाल्यार अरे बापूगेर वचून एक गोबळो साकर बापू बरें पाकून एक गोबळो साकर दितालें आनी तशें हाडल्या उपरांत पाटी दितालें हांव न्ही गरजे पडलेली वस्तू आतां पियेव ना जाल्यार पुता अंगडी वचून पियेव हाड रे अंगड बंद मम्मी पळय गे नाका नाका तर पियेव गेलो नासतना कडी करी प्रॉब्लेम ना दुसऱ्या कडेन सरचें नाका दुसऱ्या कडेन सरचें नाका कितें आसल्यार आसलें करया नातल्यार ना मीठ नातल्या व्हडणी चाप्पेत करया साकर नातल्या व्हडणी चाप्पे बी मिरसांग नातल्या व्हडणी खाली टोमॅटो घाल सार करया पुरो दुसऱ्या कडेन सरचें नाका आमी दिवचें नाका ताणी हाडचें नाका कळ्ळें गे हे चिंताप
अशीर मावाची चिंता देखून पहिल्या सुरवेल्या पवित्र सभेन पळया एकामेका दितालीं घेतालीं संतोषान एक कुटुंबा भाशेन आसलीं. आतां कोणी दिवंक वचना हाडूंक वचना. घरांत तर पळया म्हजे मोबायल तुवें आपण नजो, म्हज्या बेड्डार तुवें न्हिदो नजो, म्हज्या केदलार तुवें बसो नजो, म्हज्या बशयेन तुवें जेवी नजो, म्हजी मुस्तायकी तुवें घाली नजो. आमच्यात घरांतच आसा. तर आमी खंयच्या स्पिरिताच्या बळान जियेता आमी सेल्फीश, आमी स्वार्थी, आमी मोसरी, आमी हंकारी जाल्ल्या वेळार आमी आत्म्याचें मंदीर जावंक साथ दिना, आमी वैतान जल्मोंक साथ दिना, आमी आत्म्यातय जल्मोंक साथ दिना म्हणलें जाता देवाचें उतर आमकां दिता. देखून आमी मोगाडची जायचें, आमी मायपाची जायचें. कुरेन घरां बरयल्या पत्रांत अध्याय 13 बापूर बायन सांपावल म्हणटा पवित्र आत्म्याची देणी मोगाची फळां. मोग मोसर करिना, राग मतीन दवरिना, कपटपण मतीन दवरिना, सतपण जिकले पळय संतोष पावता, मोग सगळें सोसून व्हरता, मोकेदेंग सरना. तसली मोगाची कामां पवित्र आत्म्यांतान येवची आनी ह्या पवित्र आत्म्यांतय आसची. देखून आमी वैतान जल्म जाय, पवित्र आत्म्यांतान जल्म जाय. असलें जिवीत जिवंक सोमी आमकां आदार करपा दिवं दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. आमेन. जीवित सस्नाच्या सस्नाक देवा जाय. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजेनी तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सत्पदवेदा देवपा मानतात असलें जावं म्हण मागाती. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकरी महिमेक आमच्या नक्क्या पयसेच्या आदाबाक सुरस्पोल म्हणून सर्व पदवेदार आमच्या भोवमोगाळ बापा सोम्या जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचो गोठ आमी भक्तीपणी संभ्रमता. ताणें केल्ली आमची सोडवण आमच्या जिवितान संपूर्ण फळादी करून शाश्वत संतोषान आमची काळजां भर हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो, तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वसूया. आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व कडी आमी तुका वाकणूंक फावो. हो काही दोन्ही तिसवांनी आमच्या फायद्यासो. पण ती करून या उत्तम काळार तुझ्या महिमेची कीर्ती आणि वाकणणी वत्त्या दाबाजान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. सासनाच्या जिविता जल्मली
उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केली आनी बाबा त्या उगडली दारां सर्गींची आमा पात्यां ताच्या मरणांतली सडवण फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जीवानपणान सगळ्या नवें जिवीत उपजता देखून पास्काच्या संतोषाच्या नादार उल्हासता सगळो संसार आनी सर्गीचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुझे मुखार. पवित्र पवित्र दळबाराचो विस्फोट सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा उंचगी तुका जय उंचगी तुका जय उंचगी तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय उंचगी तुका जय उंचगी तुका जय उंचगी तुका जय. पवित्र घडी आमी संभ्रमता भावानो भयणीनो दिमिगल्या हे संदर्भ सगळे आमचे जिवीत आत्म्याचे तशेंच रक्तमासाचें जिवीत सुमेच्या कुडी रक्ता समर्पण दिवया आनी नव्यान जल्माव पवित्र आत्म्यान जल्माव वयतान जल्माव ताचो आदार मागया. बापा कोरस्सू तुम पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची सरी तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही दिणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कस्टमरान सोसूंक आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्याचे सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी घेयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेस्परी जवान जाता आसतना काल्स कितली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याचे सांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेत ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यांनी सासनीक कराराचें रगत पातकाचें बक्षाणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडता सो गुट परगटुया स्वामी जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो जेजू नव्यान येतलो. बाबा जेजूच्या मरणासो पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिविता सोंड आनी सोडणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडर गसवतेल्या आमकां समेस्ता पवित्र आत्मे बरोबर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराख्य प्रितमेचेर विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करी. फ्रांसीस आमच्या पापा सेबा पिटर पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सदूर मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट करी तांकां तुजी इस्तगती नंतरलेल्या समेस्तां तुजे परसडीत मुखामळ पळोवंक फोव करी. आम्हा समेस्ताची दया कर म्हण आमी मागता. अवकार मर्या देवाच्या माया संगती ती सपती बगेवून झुजे बगेवून धर्मदुता बगेवून जुतात देवानी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबरी ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजूता पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सोडवंदराची आज नामतीन दवर एक नवें जिवीत आत्म्याचें जिवीत जिवंक देवा स्वादार आनी कृपा मागोन
सुमेन शिकलेले मागणे भक्तीपणी आमचे हात उबान दोळे दापून भक्तीन आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमकां शिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परान सर वायटांतले वेगनांतले अनुवारांतले पिडेशिडेंतले आमकां निवार. दये करुणेची भितां समाधान संतोष आमकां दी. सर्गेचे भाग आनी आमचे सोडून राव जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर नदरेक तेल्या आमकां तुजे उदारका कुळतीने सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सुमिये जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एक पोटान सांबाळ. तूं जेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सुमयेची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. माया मग सुगुत्तू जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. आमी दिमी घालया हांगा पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शेळी. आमी समेस्ताच्या मोगान बरो मनीसान ह्या संवसारी आयली. पवित्रात्म्याते आमी जल्म जाय आमचे तान बरीं कामां येसय आमचे तान बरीं कामां पळयल्ल्या सर लोकांनी सरस्परा देवाक महिमा दिसय म्हणून उलो दिता ती. शेळयेचे जेवणाका पयलेली आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका खबरना पूण तुज्या कासूत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडरगत म्हाका ससनाच्या जिविता सांबाळूं. आमेन.
प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमच्या भौमगाळ बापा आमची सोडवण संभ्रमन आमी उगावा संवट आनी दाकांसो वायन भेटयल्या आनी तुवें परतून आमकां दिन सदेणी बदलून पुन्हा जिवन जाल्ल्या जेजूची कूड निळकत दिल्या. हे भोव पवित्र मोलीक देणे घेण्या वरवीं ह्या जिविताच्या गरजां तुजो आदार आमकां दी आनी सासणाच्या जिविताच्या संतोशाक आमकां शाबीत पावय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमी बसया. मोगाच्या भावना भयणीनो सांजुदाच्या पुंतळा तुमकां मोगसो स्वागत मागता. भोवभक्तीपणी ह्या मिसाच्या बलिदानान वांटिली जाल्ल्या तुमकां अभिनंदन पडयता. माध्यम मुखांतरी मिसाचें बलिदान भेटयतात सरभक्तिकांक आमी अभिनंदन पडयता. देवाची भरपूर आशिर्वाद तुमचेर मागता. हर एक मंगळारा सकाळी 8 वरार हांगासर दैवीक काकुळचो तेर्स उपरांत मीस 9 सक्रामेंटाचें आराधन आसा. 10 वरार कुमसाराचो सक्रामेंट आनी 10:30 वरार परत दैवीक काकुळचो तेर्स मीस 9 सक्रामेंटाचें आराधन आसा. आनी आराधना उपरांत आयिल्ल्या भक्तिकांक जेवणाची मांडावळ हांगासर आसा. ह्या संदर्भात पिडेस्तां खातीर प्रायवंतां खातीर विविध गरजांक कश्टां नश्टां वळख जाल्ल्या खातीर आमी विशेश करून ह्या संदर्भात मागता. आमचे लागीं स्टॉल आसा. स्टॉला भेट दिया. थंयसर बेजार केल्लें मीठ बेजार केल्लें तेल उदक रेलिको कोंतामेंतीन इत्यादी आसात. संताची माजी आसात. तुमी त्यो घेया आनी तुमच्या आत्मेचुजा विरोजुसच्या झुजांत जय जोडूंक ह्यो संगती आदार दितात त्यो वापरूंक आनी ताचो फायदो जोडूंक तुमकां आपोवणी दिता. दैवी वखदां आसात. आयुर्वेदीक तशेंच इतर वखदां आनी तेलां हांगासर आसात. गांठी दुखी गॅस्ट्रीक पिडे भलायकेक संबंदी भुरग्या पिडेक तशेंच इतर पिडे संदर्भी थंयसर वखदां आसा. ऑफिसान मेळटा ती तुमी घेवची आनी दुखीची तेलां थंयसर आसात आनी खंडीत तसो बरो फायदो तुमकां जातलो. तुमची मिसां तेसां ऑफिसान दिया. थंयसर ती घेतात. कावन्सिलिंगाची मांडावळ हांगासर आसा. तुमच्या समस्या सुक्त मार्गदर्शन संगी मागण्याची मांडावळ आमी करता. विशेष करून तुमच्या पासून मागता. असो भरपूर फायदो जोडूंक तुमकां आमी उलो दिता. हप्त्या मदीं तुमी येत आसतना फोन करून आयल्या बरें. तुमकां राखूंक पडचें ना. फोन नंबर ऑफिसान वा गुगलांत तुमकां मेळटलें. पूण शेताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता. फुल निफुलाचे पाकळी दिवन आमकां आदार दिवंक तुमचे लागीं विनंती करता. मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर वा प्रायोजक रावंक तुमकां आमी आपोवणी दिता. सगळे स्पॉन्सर जाय नंतर कुशेचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दनपाराचें जेवण तयार करूंक आमकां साध्य जाता. तुमच्या घरांनी कसलीय बरी कामां बरी कार्यां आसतना जावं बरो जुबल्यो कुमगार जल्माचो दीस इतर कार्यां आसतना ह्या पुंतळाचो उगडास करा. जेवणाची कुमक करा आनी खंडीत आमी सर भक्तिकां तुमचे खातीर मागतल्या. परत तुमकां समेस्तां थंय बरें करून म्हणटा आसतना आयच्या जेवणाक प्रायोजक जाल्यांत जसिंता मेंडोस नित्या दरवडो तिच्या पतीच्या मरणाचो उगडास काडून आज मीस दिवच्या ह्या संदर्भार तिणें आज जेवण दिलां. तिका आमी मनपूर्वक उपकार बावडटा. देवाची भरपूर आशिर्वादां मागता. तशेंच आमकां एकल्यान कुमक केल्या वर्नाक म्हणून ताकाय आमी उपकार बावडटा. रॉबर्ट डिसोसा किन्निगोडी ताचोय उपकार बावडटा आनी ह्या संदर्भात तांचे पासून आमी मागता. आयच्या दिसा जेवण तयार केलां ल्हान फुलवाड्याकारांनी तांचो मनपूर्वक उपकार बावडटा. देवाची भरपूर आशिर्वादां गुरकाराचे प्रतिनिधी वाड्याकारांचेर मागता. ह्या संदर्भार हांगासर आसात स्पॉन्सर दिल्ले जसिंता मेंडोज तेका मुखार येवचें. तशेंच रॉबर्ट खंय आसा मुखार येवचें. मनाची वास स्विकार करची. तिचो पती सरून 5 वर्सां जाली BA मेंडोन्स तिच्या उडासा खातीर आज विशेष करून तिणें मागोवंक विनंती केल्या. तिचे पासून तिच्या पतीच्या आत्म्या पासून ती मागया. आतां आमी नव्याना कायती जावया. नव्यानाचें गीत आमी गावचें. आमचे पासत विनंती कर. पात्रून सांगता देवा आमचे पासत विनंती कर. पात्रून सांगता देवा
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मग बापणी न सर्गीन समसमोगाळ बाप आमच्या मागण्या ऐकता मग येऊन सुतात देव सरकार सांजीच्या जीवनपणाच्या महिमेत सोन आमचे पसोद विनंती करता सांजुतात देव आणि संत भक्त प्रत्येक सनमरी आमची सर्गींची माय यांच्या मजतीन जिजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारी फात आम्ही सांगता माग्या सुमिया जेजू ख्रिस्ता तू आमचं मध्यस्थ आणि देवाच्या करण्यास वड भाव तुका आम्ही आमचे मागणे भेट येता तुका धर्म जुजूता देवाक असलेल्या प्रत्येकीच तगदी स्वामी उडास करता भगवंता देवाच्या मोवाळ मोगाक आम्ही आमचे मागणे मेळयता ये जेजू मनशाच्या कुटुंबातील वेदकोंच्या परिमित मोगा खातीर आम्ही तुका दिन वाचता तुझ्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आम्ही लागशिल्ल्यान मेळयता त्या बलिदानावरून देवा निरंतर लपता आणि समेस मनीस देवा मानवतात तेजो आमच्या भावार्थ उद्देशीन तूं आतां करोस आमच्या मध्ये आसाय म्हूण आमी सत मानता तुझ्या पवित्रत्म्यावरवीं आमचे थंय देवा सोने पेल्या सुकोरो मोग वाडय आतां आमी बघेवन सुता देवाच्या विनवणेन तुझ्या मारी बादुबारच्या गोरजो आनी अत्रेक तुझ्या दैवी कुशे प्रमाणे तुज्यारी करतलोय म्हूण आमी बरवसता इजुजीच्या भोव पवित्र उदार काळसा सर आमची पती नेमची थंय दवरता तुका सा महिमा मान आनी योगळाप सदां सर्वदा आमेन. सांजुता देवा लागीं मागणे ह्या संवसारी जेजू सोयरान धर्म जावन आसलेल्या बगे उजुता देवा हे आमच्या मागण्या तूं आमचे सेवे मेळ जेजू सोडून दवर सोमा वाळमोग तूं जाणा जाल्लोय ताचे सोडून स्वर्ता तुवें पयसच लोकां गजयली क्रिस्ताच्या आनी मनशाकुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशी ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसतलो इस्तगीचो बांद तुवें स्थिर केलोय बारीक खर्च अडचणीची संपट निराशेच्या परिस्थितींत आसलेल्या असो तूं किरेत शिरोती जावन आसाय तुजे मजतीचेर बरोबर वचून ही म्हजी घर जाणून तुज्या पुणशता पतीने आयला दया करून बसया आमची गरजो आमची तेसां आमची आशा जे कितें आसात त्यो सांजुदा मुखांतर सर्गीच्या बापाच्या त्रिदादीच्या पांयां तळा समर्पया जायतीं जाणां तुमी तेसां घालतात आनी प्रत्येक रितीन जायतीं जाणां तुमी वॉट्सअप मुखांतर मेला मुखांतर पोस्टा मुखांतर मागोवंक विनंती करतात आनी आमी तुमचे खातीर निरंतर मागता ह्या संदर्भार विशेष करून आमी तुमचे खातीर मागता जायते बरेपण लाभलेलें आसा कोणाक साक्ष दिवंक आसा गी कोणाक साक्ष हांव प्लावी लवीस ओमन जपगज आमची हांव म्हज्या दुयेच्या विशयान साक्ष दिता म्हजे दुये MSc जावन B.Ed केल्लें B.Ed ते सेकंड रँक आयला आनी आतां तें गालपांत वॉबकर्न आसा ताणें ताका बारी आशा आहले ताका सायन्स टिचर जावन ताका काम मेळचें म्हणून ताका तेंच काम फावो जाला तें आतां तें शिक्षक जावन तें वॉब केला आनी म्हज्या भुरग्या खातीर पाद्र्या मेलवीन पाद्र्यापण मस्त मागणें केलां तें मस्त तें भायर गेल्ले थोडें इल्लेशें डिस्टर्ब जाल्लें देखून हांव काळजात हांव अर्घ दिता सांजोवपाक प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया तिचे एक मात्र दो इल्ले कश्टान समस्यांत आशिल्लें डिप्रेशनाक पर्यंत गेल्लें ह्या संदर्भार मागोवंक विनंती केल्ली आनी तें संपूर्ण रितीन बरें जालां ताच्या वय ताचे बसून साक्ष दिता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 मुखेच्या बाबडीनो तशेंच आनी कोणा आसा गी हांगासर 27 जाणांक बरी भलायकी फावो जावंक 13 जाणांक रीण फारीक करूंक कृपा मेळोवंक 2 जाणांक तकली पडापड गूण जावंक 13 जाणांक बऱ्या सांबाळाचें काम मेळोवंक 6 जाणांक जोड्यांक भुरग्याचे देणे फावो जावंक 12 जाणां बऱ्या कुटुंबाची सेरी फावो जावंक 6 परगांवाची विजा फावो जावंक एकल्याच्या गुमटेची शिरीची तकलेची दूख संपुटीची गूण जावंक एकल्याच्या उजव्या कुशींतली दूख गूण जावंक एकल्याच्या उतरप्रायच्या आवयक बरी भलायकी मदीं समाधान कुडीक बूक तशेंच जिरवण आनी सकत फावो जावंक ताका बाबा आनी माया मोगाळ कुटुंबांत जिवंक आनी कुटुंबांत शांती समाधान राज करूंक 13 जाणांच्या तकली पडापड मायग्रेन आनी बेंगटान दूख पाटीच्या कडल्यान दूख गूण जावंक एकल्यान दिता म्हणून वसलेले पयशे ते वेळार दिवंक 2 जाणां दोळ्यांक बरी दिश्ट फावो जावंक एकल्याचो कान दूख संपूर्ण रितीन गूण जावंक 13 जाणांची कोर्ट केस जीक मेळच्या पासत एकल्या वायट सक्तेतान पयस रावंक 6 जाणां एलर्जी पिड्या गूण जावंक 2 जाणां हट आनी राग पयस जावंक एकल्याक युरिनरी इन्फेक्शन गूण जावंक 6 जाणां आमाल पिणेतान संपूर्ण सुडका मेळोवंक एकल्याचो बाळंतेर बऱ्यान जावंक एकल्याचे डिस्काचे प्रॉब्लेम ते गूण जावंक 2 जाणांक हृदयांत दूख ती गूण जावंक 5 जाणांक OET आनी IELTS एग्जाम बऱ्या तरेन पास जावंक आनी प्रिपेर करूंक आनी बरी एग्जाम बरोवंक 7 जाणां कुटुंबांत शांती समाधान रास करूंक 13 जाणां आतां पांयाची गांठीची दूख गूण जावंक 13 जाणां बरे रिजल्ट फावो जावंक एकल्या माट मंत्रांत सुटका मेळोवंक एकल्याची बायोप्सी रिपोर्ट नॉर्मल जावंक एकल्या काजराची कार्य बऱ्यान जावंक 13 BP शुगर नॉर्मल जावंक एकल्या शिरांची पिडा गूण जावंक
एकल्या सर अडकळीत हांव पयस जावंक सळिसांनी सासनांनी विविध गरजांखातीर मागोवंक विनंती केल्या तांचे खातीर आनी आम्हा समेस्तां खातीर जे कोण मागतान बसयला तांचे खातीर विशेष करून ह्या संदर्भार आमी मागया आमची दिमी घालया सर्गेच्या बापाक निरंतर अगळाप दिवया अतुबारी अर्गां तुका सुमिया जेजू अगळाप तुका सुमिया जेजू स्तुती तुका सुमिया जेजू आराधन तुका सुमिया जेजू वंदन तुका सुमिया जेजू जय जय तुका सुमिया जेजू हालेलुया 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 निरंतर बोलो हमारा सुमिया निरंतर हालेलुया 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 मगर सुमिया हे सगळ्या भक्तीची मागणी तुका आम्ही समर्पण दिता आमच्या मागण्या तू खांदी सर्वेस्परा आमच्या मागण्याच्या बाबतीत तुझा आमचा आवाज तुझे मुखार पवंदी सर्वेस्परा आमच्या मागण्या तू खांदी मागलेले सगळे फोव कर तुझे उदंड नाही उदंड का कोळतेन हर एका भक्तिकाची मागणी ऐकून घे सर्वेस्परा मागलेले सगळे फोव कर म्हणून मागता हालेलुया 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 नव्यानाची मागण्या मंदर्श्या म्हज्या मतीर काळो काडणं म्हजो बाबा तो दंडळो बेसाडच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरीक तू तुझ्या पस्तले पदवीन पयस थांवडाय व त्या संता म्हज्या काळजाच्या गुणांत हांव तुका उलो मारता अशा संडल्या बरोस तुमची रितीने तुका देवान दिला म्हणजे जिणेचे कांटे कुठे म्हज्या काळजाची कोर्सान हांव तुका भेटयता तुझ्या मोबाळ मायपासी नवा देखीत तूं म्हाका मोगानात आसूं सुदारसन वर वडापतीने तुजे कडेन मागलो उपकार तूं म्हाका जोड दी अशें आमचे समयाचे तुजें महिमे वंद नांव तुजे मजतीन अधी कधी परगटलेलें सांव आमेन मग येऊन सुद्धा देवा बोले कष्टाळ श्री निराशेन असलेल्यांक जेजू मुखार परदीक शरोची जावन आसच्या बघे वजूता देवा आम्हापासून दिसू लागे विनंती कर आमच्या बापसाई बाबीस पुसाईबाग आणि फुडारांक जेजून कृपानी मजत दिवन सांभाळचे खातीर आम्हापासून दिसू लागे विनंती कर संवसाराचो उजवाड जावन आसच्या जेजूची सुवार्थ समेस्त म्हूण सांबाळूंक जेजून आपल्या शेतान वावराड्यान धडचे खातीर आम्हापासून दिसू लागे विनंती कर जेजू बऱ्या गुवळ्यान समेस्त लोकांक आपल्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेन कर अपराजित करी शांती समाधान घडचे खातीर आम्हापासून दिसू लागे विनंती कर बगेन कुटुंबान जिल्ल्या सुमे जेजू आमची कुटुंब मोगाची बिडारां करचे खातीर आम्हापासून दिसू लागे विनंती सगळे समेस्त बाबा त्याने बऱ्या मनाच्या मनशान जेजून सस्तीक शांती निरंतर उजवाड लाभोवचे खातीर आम्हापासून दिसू लागे विनंती आम्ही समेस्त जेजूच्या बळादी कृपेवरी देवसराच्या तळण्याचेर संसाराचे बोलवण्याचेर कुडी चक्र बनण्याचेर जैत वरच्याक आम्हापासून दिसू लागे विनंती कर प्रार्थुया महिमेवंत धर्मदूतांनी रक्त साक्षा बगे उजवता देवा तुझी समोग जायतान वांटलाय तो समोग आमच्या काळजांनी तू सडय पथकाच्या निस्वार्थाचे वाटो सोडून माया मोगाचे रस्ते दुरूंक आमकां बळ आनी गटाय दी कस्तळ कळीमध्ये निराशेन आनी बेजारान तुजी कुमोक आमकां सदांच मेळोवन दी अशी अजिनियेच्या पैना शबित्यान सोमकोन सर्गे देवा बापाक आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या निरंतर आराधन करूंक आमी पावोशी कर क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन मगर बाबडीनो सांजुदा मारी पाजा इतकें बरेंपण आमच्या जिवितांत फावो जाला एकडी बर दोळे दामपी आहा आमच्या हात आमच्या हृदयाचे दवरया आनी सांजुदा मारी पा लाभलेल्या बरेपणाचो उडास काडून सर्गेच्या बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्या त्रिंदादीक आमी अर्गां दिवया 8 जाणां बरी भलायकी फावो केल्ल्या पासत 9 जाणां बरें काम फावो केल्ल्या पासत एकल्याचें रीण फारीक करूंक कृपा मेळ्ळ्या पासत एकल्याचें खासदाराचें कार्य बरें जाल्ल्या पासत एकल्या बरें रिजल्ट फावो केल्ल्या पासत 2 जाणां भुरग्यांक जोड्यांक भुरग्याचे देणे फावो जाल्ल्या पासत एकल्याची ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल जाल्ल्या पासत एकल्याची शीळ ताप गूण जाल्ल्या पासत आनी तशेंच 17 जाणां मागलेलो उपकार मेळ्ळ्या पासत अर्गां दितात तांचे खातीर आनी आमी आमकां लाभलेल्या सर बरेपणा खातीर सगळ्यांच्या बापाक आमी अर्गां दिवया अर्गां तुका सुमया जेजू ओगळप तुका सुमया जेजू स्तुती तुका सुमया जेजू आराधन तुका सुमया जेजू वंदन तुका सुमया जेजू हालेलुया 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 निरंतर हालेलुया 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 अर्गां जेजू ओगळप जेजू तुजी जेजू आराधन हालेलुया 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 सर्गींचे बापा जेजू क्रिस्त ते आमकां नव्यान जिनीत करून नव्या जिविताची कृपा तुवें आमकां दिल्ल्याक बापा बगेन तद्या मारिफात आमी तुका सर्गींचे बाबा तुज्या पवित्र सभेन बऱ्या गोळ्याच्या सत्नेर आमकां सांबाळिल्ल्याक बापा बगेन तद्या मारिफात आमी तुका सर्गींचे बापा ह्या नव्यानाच्या कुटुंबा बागेवन देवाच्या मजतींत वेदळ सुकेल्ल्यान मोकार करूंक शिवेल्या उपकारा पासत बापा बगेन तद्या मारिफात आमी तुका बाबा तुवें तुजें ते पातयेतल्या सुख नासतना कुमोक केल्ल्याक आनी कश्टांनी राशीन सांबाळून धरलेल्याक बापा बगेन तद्या मारिफात आमी तुका बापा तुवें तुज्या दैवी मोगान आमकां पातकांत सुटका दिल्ल्या दुबो वेळी मती उजवाड दिल्ल्याक आनी कंदी दुखीने आमकां बसवाण दिल्ल्याक बापा बगेन तद्या मारिफात आमी तुका बापा तुज्या एकल्याच निर्पुता जेजूच्या नवी तुवें देव सरार्थ तरिल्ल्याक
आणि बिजूर काळसाच्या पवित्र आत्म्या दिवच्या गठ्यान भरलेल्या की बापा बगे तद्द मरिफात आम्ही तुका अर्गां दिता या पुंतळा सांजुदाच्या भक्तिकाची मागणी ऐकून तांची कणबेजाराय पयस केल्ल्या खातीर बापा बगे तद्द मरिफात आम्ही तुका अर्गां ते दिता बघेवन सगळ्या सांजुदाच्या मुखांतर जायती अजापां केल्ल्या खातीर बापा बगे तद्द मरिफात आम्ही तुका अर्गां दिता बाबा बघेवन तांच्या सांजुदाच्या मसतीन या पुंतळा सभार प्रगतीचे कामां जारी केल्ल्या खातीर बापा बगे तद्द मरिफात आम्ही तुका अर्गां सांजुदा मुखान आमी मागले सर्व तुझ्या कुशा प्रमाणे वेळा काळा तिकीत आमकां फोव केल्ल्या खातीर बापा बगे तद्द मरिफात आम्ही तुका अर्गां आमी दिता सर सांगाता मेळो समियान शिकलेले मागणे सांगाता मागया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज समकाय तुझे कुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमची तां तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार मगर भाव भयणीनो आमच्या पिडेस्त भावना पासून देवा लागीं आमी विस्वासान मागुया सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवार आयक आमचे प्रार्थना येसुमी सर्वेस्पर पिडेस्त जाल्ल्या आमच्या भाव भयणीचे कस चळू कर आयक आमचे प्रार्थना येसुमी सर्वेस्पर पिडेस्ताची सेवा करच्या समर्पित जाल्ल्या दाक्तेरां नर्सां आनी सेवकांक पाव आयक आमचे प्रार्थना येसुमी सर्वेस्परा सकट पिडेस्तां पथाळण्या आनी पदकांतली निवार आयक आमचे प्रार्थना येसुमी सर्वेस्परा तुझ्या मनेर वरच्या पिडेस्तां जिविताची बरती भले केंकुडी आत्म्याची घटाय दी आयक आमचे प्रार्थना सगळींच्या बाबाईच्या दिसा आमी आयकले आमच्या भाव भयणीची सत्या समाजारी कर सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणेंत आनी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फोव कर आयक आमचे प्रार्थना येसुमी सगळींचे बाबा आमचे लागीं प्रत्येक मागणे विचारले ते स्वामी तुका समर्पण दी हांव तुजी खुशी वयता ती सर ते हांव तुज्यारी कर म्हण मागता हांव आयक आमचे प्रार्थना येसुमी मगर बापा गांवांत तशें पर गांवांत हो ते काम नासतना कस तुमच्या सर्व तुज्या भुरग्यांची काकुळटा तांकां बरें खांब कर तांचे जिवीत नंदन कर म्हण आमी मागता हांव आयक आमचे प्रार्थना येसुमी देवळा बापा हो ती जिणी संगातीन मेळना आसतना कस तुमच्या सर्व आमच्या भाव भयणीचे तुजे दाळ दिश्ट घाल तांकां बरी जिणी संगातीन मेळो बरें कुटुंबां जीव जिवनचे देणे फोव कर म्हण आमी मागता हांव आयक आमचे प्रार्थना सर्वेस येसुमी परा भुरग्याचे देणे अशें दिल्या सर काजरी जोडायची बेर मात पाव तांच्या काजरी जिविताच्या मोगाचें फळ भुरग्याचे देणे तांकां फोव करना तांचो कुटुंबां संतोष चडय म्हण मागता हांव आयक आमचे प्रार्थना येसुमी बरी पिडेस्ताचे भलायकी तुजी भुरगीं तुजी मसत मागतात आमची मागणी आयकून घे नमार आनी एका कुळतीचे माय नमार आमच्या जिवा अमृत आनी भरोशा तुका आमी उलो मारता आमी बदशिवेची बाळकां ह्या दुखाच्या कोणांत आसता आस्कार उस्कार सुन आमी तुका रुदान करता तर तूं आमचे शके ते तुजे एका कुळतीचे आमचेर परती आनी हे बदेशा उपरांत तुजे कुसें सिद्धीं फळ जेजूक आमकां दाखय हे दयाळी हे मुगाडी तुलो बी ओंकार मरये मगर बाबडीनो पिडेस्त आमच्या बाबडी सुडास काडया आमच्या कुटुंबांत आमच्या घरांत आमच्या आस्पत्रेंत आनी इतर सुवातींनी कश्ट दिल्या सर पिडेस्तांची काकुळट कर त्रिंदाद देव सर्वेस्पर बाप आपूत आनी पवित्र आत्मा ह्या पिडेस्तां आपणो दी गूण करून दी म्हण विशेष करून आमी मागया त्रिंदादीक नमान करून सांगाता मागया महिमा तुका सर पदवेदार देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक आमकां सुटका सोडून दिवन त्या धाडलोय महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता कित्याक तूं आमच्या सकत मनशा सेम घेवचे तितलो ल्हान विकसलोय आनी आमची सर पिडा शिडा गूण करून तुवें खुशी वेली महिमा तुका देवा पवित्र आत्म्या आमच्या बसवण धरा कित्याक तूं आमचे सर पिडा शिडा तुज्या बळाधिपत्वेन गूण करताय प्रार्थुया भोवदयाळ बापा आत्म्याच्या संकस्तांनी मतेच्या पिडीनी कस्तूंच्या तुज्या साकरणीचे दयाळ दिश्ट घाल तुरसल्या नगनो जीव दिवन जिवा बरीत कर अशें पदकां नितळ जावन पिडी शिडांतली गूण जावं आनी विकेन भलायकी जोडून फोव कर क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सुमयेचे नांवी आमचो आदार ताणे रचला सरकानी सर्वेस्प तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोवे आस प्रार्थुया भोवदयाळ सुमया भगवंताच्या बुजवणदारा तुजी मीतमेन नातलेली दयाळ आमी मागता पिडिशिडेन कुस्तूंच्या तुझ्या भुरग्यांक तांचे राखण बडे सदां समाधानान सांबाळून दीत एकामेका सुख समजून इमान अवैध पयस करून एकामेका काळजांत बगसून जिवन तांकां तूं आदार दी आपल्या कश्टावर सुदारून तुझ्या दयेन तांकां आपण बरें जाल्या म्हणून बगून दी तूं दयाळ सुमी सदांच तांच्या संगात राव तांची आतली भलायकी तांकां फाटी मेळोवन दी आनी तुज्या पवित्र सभेत सदां सुखार गां दिवन दीत जोची येताने राज वर्सलयताय ससनाच्या ससना सर्वेस्प तुमचे सवे आसूं तुमचे सोवे आस सर पदवेदार देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं आपल्या मोकामाळाचो प्रकाश तुमचेर भांगून तो तुमकां मायपासान आनी काकुळतीन वागो दुलोबायन तो तुमचेर आपली नदर घालो आनी आपली शांती तो तुमकां दिव देवा सुखलोच पो जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्या वैभवान बसला आनी आपल्या बसवणे प्रमाणे संसार सरापर्यंत आमचे संगत आसा तो तुमचे सवय रावन तुमचे संरक्षण करूं तुमच्या मुखल्यान तो रावन तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावन तुमची राखण करूं
देवा पवित्र जेजूच्या सांगूस वळान भरले तो तुमचे असते सर वाईट भस्म रोडो आणि तुमचे जेणी आपल्या प्रकाशान परजुळीत करू आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पुत आणि पवित्र आत्मा तुमच्यावर आपला आशीर्वाद घालू वसुने जीवन क्रिस्ताच्या शांतीने निमोगान तुमकां धाडता हालेलुया हालेलुया देवाचे ओळखा हालेलुया हालेलुया मगर बाबडीनो थोडी मिनटां सक्रामेंता मुखार आमी करसिया आमचे सगळे समर्पण करूया जेजूचो भलायकी जेजूचो संतोष समाधान आमचे जोडून घेवया आराधनाचे गीत ह्या संदर्भात आमी गावया
अर्गां तुका सुमियान जेजू अर्गां तुका सुमियान जेजू ओगळप तुका सुमियान जेजू ओगळप तुका स्तुती सुमियान तुका सुमियान जेजू आराधन तुका सुमियान जेजू वंदन तुका सुमियान जेजू हालेलुया 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 बसया साऊल आसलो वेगी साऊल कोण साऊल नव्या सल्ल्यांतलो साऊल की पोरण्या सल्ल्यांतलो साऊल नव्या सल्ल्यांतलो आतां आमी ताका कितें म्हणटा आमी पाऊल म्हणटा गोलो पावलो अंगडीचो पावलो की साम पावलो भाग्यवंत पावलो म्हणटा आमी न्ही दुकर पोस्तलो पावलो म्हणना भाग्यवंत पावलो कित्याक तो भाग्यवंत जालो पळया ताचें पयलें जिवीत ताच्या रक्ता मासाच्या ओडण्याचें जिवीत सावलोचें जिवीत रागाचें मोसराचें जिद्दाचें ताचें जिवीत रक्ता मासाच्या ओडण्याचें आशे प्रमाणे कुशे प्रमाणे जियेल्लें जिवीत तेन्ना नासाक व्हरून पायतें पूण पळया दमास्काच्या वाटेर जिवंत जेजूक पळयल्ल्या त्या पावलून त्या सावलान जेजूक आपणाचो करून घेतलो पळया धुळींत जल्मल्ल्या ताणें वयतान जल्मोवचें प्रयत्न केलें आनी तो वयल्यान जल्मलो पवित्रात्म्याचो स्नान ताणें घेतलो जिवीत परिवर्तन केलें जायत्या जिविताच्या अंतकरांत आसलेल्या मनशांक ताणें उजवाड दिलो आनी म्हळें आमी उजवाडाची भुरगीं काळोखाची न्ही आनी तो म्हणालो पवित्रात्म्यान बरोवन तो म्हणालो हांव स्वार्थ परगट करिना जाल्यार हांव निर्भागी म्हज्या सगळ्या अस्कतकायेन सोम्याची कृपा म्हाका पुरो हांव अस्कत तेदना सोमी म्हाका बळ दिता द लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ म्हणालो पळया जिनी परिवर्तन आनी पावलोचें जिवीत भाग्यवंत पावलोचें जिवीत जावं पावलें कसलें जिवीत आत्म्याचें जिवीत प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 तुमचे हात बरे उखल्ल्यार कितले बरें न्ही गे सोम्याक बारीक खुशी जाता सोमी म्हणटा तुमकां इतले बरे हात दिल्यात म्हजे हात जाल्यार कुरसायल्यात हांवें इतल्यांत केदोळता हांव अशें धरना आसा म्हजे हात कुरसायल्यात पूण जाल्यार हांवें धरना आसा तुमकां इतले बरे हात दिल्यात तुमचे हात कुरसावंक ना तुमचे हात बेसांवांनी भरल्यात म्हज्या खातीर एक हात उबारूंक तुमकां जायना गे म्हणटा सोमी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया अर्गां जेस उगडाप जेस स्तुती जेस आराधन जेस हालेलुया पळय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो पळया हांगासर पावलोचें जिवीत जावं पावलें आत्म्याचें जिवीत एकलो मनीस आसलो कंडापटे पियेतालो कंडापटे पियेतालो पियोन पियोन मार्गार पडटालो थोडे फावटी उस्तरी आसनातलें ताचें असल्या मनशांक एक फावटी एका रेतीरे गेलो देवाची उतर आयकलें पवित्रात्म्याची एक कृपा ताची तेन लाभली आनी तो संपूर्ण बदल्लो एका टायमार एका वेळार तो आपल्या कुडी रक्ता मासाच्या अपेक्षे प्रमाणे जिवन आसलो तो आतां आत्म्याच्या कुशे प्रमाणे जियेता आनी कितलो बरो सुदारला म्हणना आतां सगळीं ताका नमस्कार करतात सल्यूट मारतात बऱ्या एका कंपनीन कामाक आसा सगळ्यांक तो मोगाचो जाला एका वेळा तो म्हणटा एका काळार हांव कांट्याळ असो मनीस आसलो आतां हांव सर्वांच्या मोगाक प्राप्त जालां प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखून आतां ताचें नवें जिवीत आत्म्याचें जिवीत बदलावणाचें जिवीत वयतान जल्मल्लें जिवीत आनी असलें जिवीत आमचें जावंक जाय देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो सोम्यान आमच्या जिवितांत जायतें बरेंपण केलां पैकी हां पूण ताणें आणकी आमकां अवकाश दिला जिणी परिवर्तन करूंक साऊल आसुल्लो पावल जावंक ताणें अवकाश दिला आमी बदलूंक जाय आनी ह्या संदर्भार देवाचें उतर किर्तन 117 म्हणटा सावन 17 कितें म्हणटा हालेलुया कितें म्हणटा
समेस्त राष्ट्रानो देवाची स्तुती करा, समेस्त परजानो ताची महिमा गाया, कित्याक आमचे थंय ताचो मोग व्हरतो, ताचे विश्वासीपण तकता ससनाच्या ससनाक म्हणटा कीर्तन कर. देखून आमी सर्वेस्पराची स्तुती करूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. देखून म्हज्या मोगाच्या बाबान उबी रावया, सर्वेस्पराच्या मानाक एक गीत आमी गावया, संतोशान एक गीत गावया, अर्गां दिवया, अर्गां दिवया. ताणें आमच्या जिवितांत जायतें बरेंपण केलां, हे सगळें बरेंपणाक ताका अर्गां आमी दिवन ताची स्तुती करया. ताळयो बेडया. अर्गां दिवया आमी सम्यक करसिया, महिमेताचे आमी गितां गावया. अर्गां दिवया आमी सम्यक करसिया, महिमेताचे आमी गितां गावया. अर्गां दिवया आमी सम्यक करसिया, महिमेताचे आमी गितां गावया. अर्गां दिवया आमी सम्यक करसिया, महिमेताचे आमी गितां गावया. ताळयो आमचे सुमी आमच्या मध्ये आसा. ताणें जायती मातकारी आमच्या जिवितांत केल्या, जायते बरेपण ताणें आमच्या जिवितांत केल्या. हे सर बरेपणाची उडास करून निरंतर ताची स्तुती करया, ताका अर्गां दिवया, ताका स्तुती दिवन गीत आमी गावया. पुरवता खुशीन आमचे दोळे उबारया, उसा येता देव आमचे मागणे आयकता. पुरवता खुशीन आमचे दोळे उबारया, उसा येता देव आमचे मागणे आयकता. देखून अर्गां कासच नाचतना, उपकार ताचो बावुडया. देखून अर्गां कासच नाचतना, उपकार ताचो बावुडया. अर्गां दिवया आमी सम्यक करसिया, महिमेताचे आमी गितां गावया. अर्गां दिवया आमी सम्यक करसिया, महिमेताचे आमी गितां गावया. ताळयो पेटून आमचो स्वामी तो आमचे ती विश्वासी, विश्वासी देव तो विश्वासपण आमची मोग करता, विश्वासपण आमची सेवा करता, आमकां आदार दिता, कृपा दिता, संगात दिता, मागलेल्यांक फावो तें तो दिता. त्या देवाक आमी अर्गां दिवया. इस्रायेलाचो देव खंडीत निदाना, विस्तार प्रोजेक्टाचे केदी सानिना. इस्रायेलाचो देव ताचो विश्वासी मोग ससनाक धरता, आमकां पयलो स्वामी आमकां सांबाळटा. ताचो विश्वासी मोग ससनाक धरता, आमकां पयलो स्वामी आमकां सांबाळटा. देखून अर्गां ताका ससना ससना, उपकार ताचो बावुडया. देखून अर्गां ताका ससना ससना, उपकार ताचो बावुडया. अर्गां दिवया आमी सम्यक करसिया, महिमेताचे आमी गितां गावया. अर्गां दिवया आमी सम्यक करसिया, महिमेताचे आमी गितां गावया. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया, 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 हालेलुया. निरंतर निरंतर ताची स्तुती करा, निरंतर ताका उलो मारा आणि केले सर बरेपणास उडास करून निरंतर ताका अर्गां दिवया. हालेलुया, 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 हालेलुया. अर्गां तुका सुमिया जेजू, ग्लाब तुका सुमिया जेजू, आराधना तुका सुमिया जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. येशुवे वंदन, येशुवे आराधना. थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, लव यू जीसस. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. अर्गां तुका सुमिया जेजू, अर्गां तुका सुमिया जेजू, ओगलाब तुका सुमिया जेजू, ओगलाब तुका आराधना तुका सुमिया जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. बाबडीनो इकडे बरोबर बसया आमी, बसया.
सोम्या पळय हांगासर सोम्या पळय आमी क्रिस्तांत भोवत जिवंत जेजू आमच्या मदें हांगासर हजर आसा. कीर्तन 50 म्हणटा. ह्या कीर्तन 50 दाविदान केल्ल्या पथकाची दूख दावीद धरता आनी म्हणटा काकूळत म्हजी कर देवा तुज्या तीर मोगान तुज्या व्हड दयेन अपराध म्हजे पुसून काड. म्हज्या गुन्यांवांतलो म्हाका पुर्तो धुवन काड. म्हज्या पातकांतलो म्हाका नितळ कर. म्हजे गुन्यांव हांव वळखून घेता सर्वेस्परा. म्हजे पातक म्हज्या दोळ्या मुखार आसा ते तुका समर्पण दिता. ते सगळें तूं नितळ कर म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. पळय म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो दाविदान पातक केलें आनी ह्या पातकाची दूख तो ह्या किर्तना मुखांतर धरतना आमी पातक करता. दाविदान पातक केलें रक्तमासाच्या वडणे मुखांतर केल्लें पातक तें. उरियाच्या बायलेक आपणाची करून घेतली आनी गथान उरियाक जिवेशी मारलो. प्रद्वारपणाचें पातक आनी कुणीचें पातक ताच्या माथ्यार भिजल्लें. पळया हें पातक ताणें केल्लें आपल्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या वडणे वरवीं आत्म्याच्या कुशे प्रमाणे न्ही. पूण नातान प्रवाद्यान ताका सांगिल्ल्या वेळार ताच्या पातकाची झळक ताका दिल्ल्या वेळार तो पश्चात्ताप पावता आनी आत्म्याचें जिवीत आपणा थंय ओण घेता आनी कलतेपणान माथ्यार गोबर घालून गुणी वस्तू न्हेसोन सर्वेस्परा मुखार तो बसता आनी पातकाची दूख धरता. म्हणजे मोगाच्या भावानो भयणीनो थोडे पटी आमच्याय रक्तमासाच्या वडणे मुखांतर जायते पातक आमी केल्लें आसा. स्वार्थी जावन मुसरी जावन रागिश्ट जावन वंचित जावन दुबाव आसून पजदेपण जावन बेबदेपण करून जायते पातक आमी केल्लें आसा. देवा विरोध बोंब्या पुजा आदारून देवाच्या दिसा बाबा तो मान दिनासतना देवाच्या त्या उपादेसा विरोध वचून केल्ली जायती पातकां आसात. सुमिलकचे बक्षणे मागची गरज आसा. गळे दांपया आमी आमच्या हातांच्या देरचे दवरया बक्षणे मागया. थोडी पटी कुमसारां सांगिनातली पातकां आमच्या काळजांत आमच्या मनांत आसात. आमकां घडीत आसा आमी वातक केलां. सुमे मुखार सांगया सुम्या तुज्या पवित्र रक्तान ही पातकां सगळीं तूं नितळ कर. तुज्या व्हड काकुळतीन आमचे दया दाखय. तुज्या व्हड काकुळतीच्या आदारान आमची पातकां बक्षी म्हण मागया. काकूत म्हजी कर सोमिया काकूत म्हजी कर सोमिया काकूत म्हजी कर सोमिया काकूत म्हजी कर सोमिया. मुगळ सोमिया रक्तमासाच्या अपेक्षे प्रमाणे हांव चलोवन हांव मोसरी जालो. म्हज्या मोसरा वरवीं म्हज्या रागा वरवीं म्हज्या द्वेशा वरवीं म्हज्या हग्या वरवीं हेराची मनां दुखयल्यांत तुजें मन दुखयलां सोमिया. पश्चात्तापवता हांव बक्षणे मागोवन म्हणटा हांव सोमिया काकूत म्हजी कर सोमिया काकूत म्हजी कर सोमिया काकूत म्हजी कर सोमिया. रक्तमासाच्या अपेक्षे प्रमाणे चलोवन स्वार्थी जाला सोमिया. म्हजो स्वार्थ म्हजो हम चडयता. हे म्हजें हे कोण सापडी नसो कोणाकय दिना. म्हाकाच जाय म्हजेंच सांगलें जायसी म्हजेंच सर्व म्हजें म्हणून हांव स्वार्थी जाल्लो आसा. हेरांची मनां दुखयल्यान सोमिया हेरांची काळजां तुटयल्यान सोमिया तुकाय दुखयलां सोमिया. पश्चात्तापवता हांव बक्षणां मागोवन म्हणटा हांव काकूत म्हजी कर सोमिया काकूत म्हजी कर सोमिया
काकुत मुजीक सुमिया मगळ सुमिया तूं करो देव बापा ताऊन देवन आयलोलो तूं लोकांच्या पातका खातीर कुर्सार मरोन सोडवून दिलोलो देव तूं पुनर्जीवन जाल्लो देव तूं तुजे दुबावला सुमिया तुजे राड गेला तुझे उतर आयकूंक ना तुका मान केला तुझ्या दिसाक मान दिवं ना पवित्रपण सांबाळूंक ना पवित्र एवकरिस्ता भव तो मान दिनासतना ताका अगौरव दिला तुका दुखयला सोमा तुका कुर्सायला सोम्या जुदास बरी जाल्या अकमान केला पश्चात्ताप बगूंक ना पाटी येवंक ना ह्या संदर्भार संपूर्ण रितीने तुका नेगार केला पश्चात्तापवतो सोम्या काकुळत मागोण म्हणटा हांव काकुत मुजीक सुमिया काकुत मुजीक सुमिया काकुत मुजीक सुमिया पेल्याच्या वस्तूची आशा केल्या म्हाका कितलें आसलें रे पावना सुमिया तें जाय हें जाय पेल्याच्या वस्तूंची आशा पेल्याच्या स्त्रियांची दादल्यांची आशा अनैतिक चिंतनेची आशा अनैतिक वटणेची आशा हे मुखांतर हेरांची दुखां मनां दुखयलेलीं आसात हेरांची काळजां दुखयलेलीं आसात नांव पाड केलां कुडी काडल्यात पेरांची नांव पाड केलां कुबरो केल्यात वायट उलयलां हेरांक दुखयलां जायतें वायट केलां सुमिया हे सगळे पातकाचे अपराध म्हणजे ते आसात ते समर्पण दिता जे पवित्र रक्तान नितळ कर काकुळत म्हजी कर सुमिया काकुळत म्हजी कर काकुत मुजीक सुमिया सगळी व्हडल्यान काकुत मुजीक सुमिया काकुळत मुजीक सुमिया काकुत मुजीक सगळी व्हडल्यान काकुळत मागून म्हणया काकुत मुजीक सुमिया काकुत मुजीक हात बार म्हणया हात बार म्हणया काकुत मुजीक सुमिया डोळे दापून काकुत मुजीक सुमिया काकुत मुजीक सुमिया मुगळ भाव भयणीनो निट्ट बसया आमच्या हात आमच्या उस्क्यार दवरया समर्पण दिवया सोम्याक आमी हांगासर एक घडी पळया सोम्याक हांगासर निकोदेमाक जेजू सास्तीक जिविताची बासवणी दिता निकोदेमाक सर्गींतावन जल्मोवची प्रामुख्यता कितें म्हूण शिकयता निकोदेमाक पवित्रत्म कोण आनी पवित्रत्म्याची कामां कितें म्हणून जेजू आयच्या सुवातेंत शिकयता वारें दोळ्या दिसना पूण वाऱ्याची कामां आमी जाणाव वीज सकत आमच्या दोळ्यां दिसना पूण वीज सकची कामां आमी जाणाव पवित्रत्मो आमकां दिसना पूण पवित्रत्म्याची कामां आमी बरी जाणाव ती सताची कामां ती नितीची कामां ती मोगाची कामां ती सेवेची कामां देखून जेजू म्हणटा क्रिस्तरायाच्या फेस्ता दीस सोम्याचें राज्य सताचें सोम्याचें राज्य नितीचें सोम्याचें राज्य समाधानाचें सोम्याचें राज्य सेवेचें आनी सोम्याचें राज्य सवस्तकायेचें आनी हें पवित्रात्म्याचें राज्य आनी आमी सगळीं पवित्रात्म्यांतय जल्मोंक जाय तुमी पवित्रात्म्यांतय नव्यान जल्मल्ल्या करीत सोम्याचो शेस जावंक योग्य ना देखून आमी सोम्या लागीं मागया सोम्या आमकां पवित्रात्म्याची तेंपलां कर पवित्रात्म्याची मंदिरां कर पवित्रात्म्याची कामां आमचे थंय दिसून येवं दित ती कामां सताचीं ती कामां नितीचीं ती कामां मोगाचीं ती कामां सेवेचीं म्हाका सोम्या लागीं समर्पण दिया तुमच्या हात तुमच्या उस्क्यार दवरा दोळे धांपा समर्पण दिया सोम्याक
तो तुमकां आपयता ह्या वखता आपयता स्वामी तो म्हणटा तुम्ही कश्टांत आसात तुम्ही निराशेंत आसात तुम्ही नासमाधान आसात येया म्हजे सरशी येया तुम्ही कष्ट केल्या न्हू निवास अनुभवयत केल्या न्हू येया जेजू आपयता ताण लागल्या न्हू जिविताच्या जरी सरशी येया तुम्ही भुकेल्या न्हू जिविताच्या उंड्या सरशी येया आनी उंडो खातात तो सासनाक भुकेवचो ना हे उदक पियेता तो केदीकच ताणेवचो ना येया समर्पिया म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो हे करता सुमया मुखार तुम्ही बसून आसात थंयसर सगळी तुमची कूड सुमयाच्या पांयां समर्पिया तुमच्या माथ्याच्या केसांतून पांयाच्या नाक्षे पर्यंत सगळी तुमची कुडीचे विश्वे ताची अस्कत गाय तुमची पिडा शिडा दुखी वळवळे कंत बेजाराय सगळी सुमया समर्पिया तुमच्या मतीची चिंतना मतीचे टेन्शन डिप्रेशन दुखी पिडा सगळी सुमया समर्पिया पुसून दिया आणि म्हणा सुमया लागी तुझ्या पवित्र रक्तान म्हाका गुण करे तुझ्या पवित्र रक्तान म्हाका नितळ करे तुझ्या पवित्र रक्तान म्हाका सुटका दी म्हूण मागा सुमया लागी आनी खंडी सुमी तुमकां सुटका दिता तुमचे कुटुंब समर्पिया सुमया तुमचे कुटुंब तुमचे घरचे सगळी कुडां घरचे सगळी बागलां तुमची घरची आलतार सगळी सुमयाच्या पांयां तळ हाडा तुमच्या पती खातीर मागा तुमच्या पत्नी खातीर सुमयाक समर्पण दिया तुमच्या भुरग्यांक सुमयाक समर्पण दिया तुमच्या पुतांक तुमच्या धुवांक तुमच्या आवयक तुमच्या बापायक तुमच्या भावांक तुमच्या भयणींक तुमच्या घरांत पिडेस्त आसात उतरप्रायेची आसात तांकां समर्पिया तुमकां कोणी दोशी दितात इजा दितात तुमकां चिडयतात तमाशे करतात तुमकां दूख दितात तांकां सुमयाच्या पांयां तळ समर्पिया तुमचें काम दिसपट्टें काम घरांत काम करतात जावंक पुरो ऑफिसांत काम करतात जावंक पुरो इतर शेतांनी बटांनी काम करतात जावंक पुरो हर एक तुमचो वावर तुमची कश्ट तुमची वावंट सुमयाच्या पांयां तळ समर्पिया तुमच्या इश्टांक तुमच्या मित्रांक कोणाक तुमी आज बसोवन आयल्यात हांव मागता म्हणून तांकां सुमयाच्या पांयां तळ समर्पिया आमच्या राष्ट्राक संवसाराच्या सर राष्ट्रां पासून शांती समाधाना पासून तुम्ही आमच्या राष्ट्रांक सुमयाच्या पांयां तळ समर्पण दिया कठीण दग आसा कठीण विशेष दग आसा पावस येवन पृथ्वी थंड जायशी सुरस्पराक आमची पृथ्वी समर्पण दिया येया सुमया लागीं तुम्ही म्हणटा तुम्ही नाच समाधान आसात म्हजे सरशी येया हांव तुमकां समाधान दितलो आनी हांव दिता तें समाधान संवसार बिलकुल दिवंक शकना हे समाधान जोड घेवंक सुमया सरशी येवया जेजू आपयता म्हाका जेजू आपयता जेजू म्हाका आपयता मोगान म्हाका पळयता विगिताच्या तो घेता पातकां म्हजी बक्षिता जेजू म्हाका आपयता जेजू म्हाका आपयता मोगान म्हाका पळयता मोगान म्हाका पळयता विगिताच्या तो घेता विगिताच्या तो घेता पदकां म्हजी बक्षिता पातकां म्हजी बक्षिता जेजू 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 जीसस येसुवे नन्नನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಗುಣಪಡಿಸು जेजू 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 ए जेजू amas in us touch us heal us Lord जेजू 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 ए जेजू येसुवे जेजू अंगसर असलेल्या सगळ्या भक्तिकांक आपण गुण कर जेजू touch us heal us जेजू जेजू
जेजू जेजू जेजू जेजू जिनियन गंगल जाताना सम्या कधी दुखीन बुडताना सम्या उलो मारताना सम्या काहीच म्हाका उडयना हे संदर्भात सम्या उलो मारी आमी कधीत आसांव आमी दुखांत आसांव पिडेंत आसांव सम्या उलो मारया जिनियन गंगल जाताना कधी दुखीन बुडताना खंती दुखीन बुडताना सम्या उलो मारताना सम्या गुलो मारताना काहीच म्हाका उडयना कांयच म्हाका उडयना जेजू 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 ए जेजू जीसस जेजू 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 ಯೇಸುವೇ ಮುಟ್ಟಿ ಗುಣಪಡಿಸೆ ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿಗುಣಪಡಿಸು ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರता ನೀ आपण हमको गुण कर Jesus touch us heal us Jesus 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 मुझे पासुत में लुई तू मुझो बोरो गोली तू सदा स्माका रखताय तू Jesus, 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 Jesus. जेजू लवारा सम्या सम्या जेजू सगळे भक्त तुझे भरपूर आशीर्वाद कर तुझी गुणकरची देवी सगळ्याच्या शिरेने वळाई तुझ्या पवित्र दर्शनी तळकर तुझ्या नावात का बरी का तुझ्या नावात का गुणकर सर्व वाईट सत्य तनकडे सत्य दादेव सराच्या नांड्या तळल्या माडपत्र दादा निवार सम्या अपवर्ड जेजू अपवर्ड touch us heal us Lord जेजू हालेलुया 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 बोला मारा हालेलुया 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 शादला बला बला तंदलैया हाला 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 यीशु 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 अंदर यीशु राधा यीशु अर्गान चेसो उगलाप चेसो स्तुति चेसो आराधना चेसो सगळे अपवर्ड चेसो गुणकर चेसो सगळ्याची पिडा शिडा सगळ्याचे नाश समाधान कानूडन समाधान लाभय पिडा शिडा गुणकर सम्या अपवर्ड तुझ्या पवित्र रक्ताने गरुडी तळकर तुझ्या पवित्र रंग गुणकर तुझ्या पवित्र रक्ताने आशीर्वाद कर तुझ्या पवित्र रक्ताने गरुडी तळकर तुझ्या पवित्र रक्ताने सुटका लाभय तुझ्या पवित्र रक्ताने सुटका लाभय सम्या अपवर्ड जेजो touch us heal us hallelujah 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 मगळ बाबरीनो आमच्या तकलेचे दवरया डोळे दांपया आमी पवित्र आत्म्याची मसत मागया पवित्र आत्म्या देवानी आमकां अभिषेक कर तुज्या कृपेच्या देण्याने आमकां बर पवित्र आत्म्या आमकां तुजे तेंपलां कर पवित्र आत्म्या मासा रक्ताची अस्कत काय आमचे थंय कान उडय देवसराची कोटेपणाची सकत आमचे थंय असली सगळी कान उडय पवित्र आत्म्या पेंतेकोस्ता मरियेचेर अपोस्तलांचे देवान आयलेल्या पवित्र आत्म्या आमचे देवानी बियांतर तरुण दारां दापन आसलेल्या सिसांक दैर दिवंक आयलेल्या पवित्र आत्म्या आमकां दैर दिवंक तुझ्या सक्तीन आमकां बरोवंक ये तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यानी आमकां बरोवंक ये तुझ्या फळांनी आमकां बरोवंक ये पवित्र आत्म्या थंय तुजे थंय आमी नव्यान जल्म अशें कर तुजे थंय वयतान परत आमी जल्म अशें कर आमचे अस्कत काय आमचे गोट्यापण आमचे पाठ संगती पाठ करून नवें जिवीत तुजे थंय जिवंक आमकां परत अवकाश करून दी पवित्र आत्म्या
ये पवित्र आत्म्या ये म्हणून मागा. आता सिद्ध राहा, निरंतर देवाची स्तुती करा. हालेलुया 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 हालेलुया. मगळ समय सगळ्या भक्तिकांचा तुझा आशीर्वाद घाल. तुझ्या पवित्र आत्म्याची सकत अंगाला पाहिजे, तुझ्या पवित्र आत्म्याची अंगाला पाहिजे. सर्व वाईट सत्यता मोठ्या सत्यता नका निवार समया. त्यांच्या मुखल्यावर होतं का वाटतं की त्यांच्या पडल्यावर संरक्षण कर. त्यांच्या मुखल्यावर होतं संगाती त्यांच्या वैर निरंतर आशीर्वाद लाभ. पवित्र आत्म्या आपण आपण नका गुण कर. टच टच हील 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 देम लो. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. पवित्र आत्म्याची मागणी आम्ही करता हूँ. भक्तीन तुम्ही 2 लाईन करण्याचे पवित्र जलाची मागणी तुम्ही स्वीकार करची. ये तू ये पवित्र आत्म्या दैविक देणे तुला दैविक देणे तुला ये तू ये पवित्र आत्म्या दैविक देणे तुला दैविक देणे तुला ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या. आत्म्या पराक्लिता बुजवणारा आमच्या दयाळ पवित्र करणारा. जाऊ मान तुका जाऊ बोमा करता भक्ती आराधन. ये तू ये पवित्र आत्म्या दैविक देणे तुला दैविक देणे तुला. ये तू ये पवित्र आत्म्या दैविक देणे तुला दैविक देणे तुला. ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या. संसारात तुवे रूप दिले तुझ्यासारख्या मोनशाक रचले. तुझी तेंपला जाऊन निर्मिले मोगान जीव आपले. ये तू ये पवित्र आत्म्या दैविक देणे तुला दैविक देणे तुला. ये तू ये पवित्र आत्म्या दैविक देणे तुला दैविक देणे तुला. ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या. आत्म्या पराक्लिता भुजवणारा आमच्या दयाळ पवित्र करणारा. जाऊ मान तुका जाऊ बोमा करता भक्ती आराधना.
ये पवित्र आत्म्या दैवी देणे तुला दैवी देणे तुला ये तू ये पवित्र आत्म्या दैवी देणे तुला दैवी देणे तुला ये पवित्र ये पवित्र ये पवित्र ये पवित्र ये पवित्र ये पवित्र हालेलुया 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 उला मारा समया निरंतर आदुबान हालेलुया 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 हर गांजे जो गुलाब जेजो तुझे जे द्वारा दान जेजो समया जेजो या सगळे भक्ती तुझा आशीर्वाद घाल तुझी कोणकची सगळता पे तुझे पैसा नगर समया सर वाईट सगळता कडे सगळता देव सर जनांना जळल्यात माठ मात्र दान गरी वा तुझी कृपा दी तुझं करता बाई पवित्र आत्म्यात नव अनसल मोदगा दर रूप भव कर तुका समाई मातुका स्तुती आराधना उगलाप हालेलुया 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 शादला बलालललई अलालालालालालाला शादला लालालाला शंदलली अलालालालालालई आला 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 आपण जेजो touch us heal us Lord hallelujah 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 amen hallelujah hallelujah जेजू सौम्य आमच्या देवा तू कसा वरादा जेजू जेजू आमच्या वैस गुण करामका गुण कर जेजू आपण जेजू सुडकालाब जेजू सौम्या सुडकालाब गुण करामका Hallelujah, 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 hallelujah. अर्गांतुका सुमियान जेजू नित्य हाथ बारियां अर्गांतुका सुमियान जेजू उगलाप्तुका सुमियान जेजू आराधनतुका सुमियान जेजू हालेलुया 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 सुमिया सो अनुभव तुमकां जालो जाल्यार सुमिया दिन वासून जोर ताळयो फिटा पळय प्रेज द लॉर्ड Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. सुमिया आशीर्वाद घेवच्या तयार जावन कवियां गीत ये देवडा सक्रामेंटा ये देवडा सक्रामेंटा साष्टांगमान करूया Kadrisha Bhavatache Murniya Zachem Bapa Tachem Suta
प्रार्थुया. हे देवा या विचित्र सक्रामेंताका तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझ्या सडवणे सफळ सदांच आमचे नेमणुकी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरा मान करून देन आमकां फोव कर. अशें पवित्र आत्म्यातय आमी नव्यान सलमोन सदांच तुझ्या मोगाचे पाटलावदार जावंक आनी आमच्या बऱ्या कर्मा वरवीं पवित्र आत्म्याक साक्ष जावंक आमकां कृपा लाभय. जो जियेता आनी राजवंश येताय ससनाच्या ससना. रव्या सदैव जावं सुमेचे नाव आता आनी सदां सर्वदा. तीन पोटी वडल्यान सुमे स्तुती कर म्हणया आदोबारया. सदैव जावं सुमेचे नाव आता आनी सदां सर्वदा. सदैव जावं सुमेचे नाव आता आनी सदां सर्वदा. सदैव जावं सुमेचे नाव आता आनी सदां सर्वदा. आता आनी सदा सर्वदा. सदैव जावं सुम्याचे. आता आनी सदा सर्वदा. सदैव जावं सुम्याचे. आता आनी सदा सर्वदा. सदैव जावं सदैव जावं सुमेचे नाव. आता आनी सदां. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. जय क्रिस्ता जय क्रिस्ता जय जय क्रिस्ता सडवण्याच्या कुवारा काळो पातकासो निवरायलेल्या जय 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 क्रिस्ता जय 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 क्रिस्ता. कुर्सार मोरून जीवित दिला जय 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 क्रिस्ता. जीवित आमचे नवे कर जय 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 क्रिस्ता. जय क्रिस्ता जय क्रिस्ता जय जय क्रिस्ता सोडवण्याच्या कुवारा काळो पातकासो निवरायलेल्या जय 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 क्रिस्ता. मोगळ पुता सोवे आशीर्वादी भगीन क्रिस्ताचे कृपेन आमकां आमचे देव आमच्या दिसपणांतले पप्पाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगाचेनो तुमी जाणांत सांजुदाच्या पुणतळ भोव पवित्र तळ तुमची ते सवां तुमची विनवण्यो सगळ्यो तुमी घेवन हांगासर येतात वा वॉट्सॅपा मुखांतर मेला मुखांतर धाडतात आनी आमी तुमचे खातीर निरंतर मागता. कोरोनाच्या आकांताच्या काळात तावन येदोळ पर्यंत निरंतर आमी तुमचे खातीर मागून आसा आनी खंडी जायते बरेपण तुमकां फोव जालां. ह्या बरेपण स्वरूपकार जावन ह्या पुणतळ सुमोग करूंक तुमकां उलो दिता. ह्या पुणतळार जायतीं प्रगतीची कामां जावचीं आसात तांकां तुमचो भरपूर सहकार आमी आशेता. फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करा म्हूण विनंती करता. आमची इस्कलाचो वावर जावंक आसा ह्या पुणतळाचे मेंटेनन्स आसा हे सगळें तुमच्या उदारमनाचे कुमकेन मात्र आमकां साध्य जाता. देखून फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करूंक तुमचे लागीं विनंती करता. हांगासर डिस्प्ले केल्ले अकावंट नंबर आसा ताचेर तुमी तुमची मोगाची काणीक धाडून दिवयेत. हांगासर म्हजे नंबर आसा ह्या नंबराचेर तुमी म्हाका फोन करन तसो विवार तुमी जोडून घेवयेत.
तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा देवाची भरपूर आशिर्वादां मागता आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता तुमी आमच्या खातीर मागा विनंती करता तुमकां देव बरें करूं.